trao meichher chi hin soi choka a mu to le mu lo te pon la om mai theya alo om thin ngei ni chu arin om hle trao meichher chin soi tak khi chu ram noya meichher chi ni om tak in zui dia dia lam hoi deuh ni in an soi thin ani trao meichher chi ni si lo eng thlok thei chi khat sa phovin will o the whip san ti hi a om boka trao meichher chi ni bok si lo eng mak tak dang a om le a chu chu Saint Elmo's fire an ti thunga longban sang tak chunga eng pophe tan soina ni ve thunga hetiang Saint Elmo's fire hi evolution theory ron vol chuak tu Charles Darwin khan chiang taka mu ngei thu sang khazaria somthum pani kum khan alo ziak to ni awilo the whip si sap thu le hlathiam po in awm zedang lam shatin an hla thuwa te an lo seng lut nual loma mishing hian be seiram kan nei theu loma chu kan be seina ram chu awilo the whip sang deuh te po in an lo te khin thina mishing be seiram ri chu kan han thlen chi hian ramri dang kan kham le zela chuti mek lain then khat be seina ram an han thlen chuan anrin anglo takin chiana za khuwa alo ni thei ve boka nun be dong le silong takin be seina dang thazok tur kan be sei le zel thin tilam hoin thu le hlathiam ta chuan omje dang nei in awilo the whip si an chhota thin ani John Milton ziak Paradise Lost bungkwana a chuan setana chu will o the whips anga te khinin evile eden huana chiale thahriatna theira eitir tu mi bumtu anga halantira The Rime of the Ancient Mariner hlacham mi ziak tu Samuel Taylor Coleridge chuan tuifin ria zawa long mi ten long chiam mang ang taka omte tan beiseina ram angin aziak bokani will o the whips lo chu adan chungchang ngai dan vor chuak ma saber chu Italian physicist Alessandro Volta khania sangkha zasari somsari parukum dei to khan methane gas mu chuak tu ani boka biogas a hian methane gas za somnga tanga somsari banga vel la yoma chirdu ba hna thel ilo troi hian methane gas a siam chuaka chu boruak al chuak chuan wilo the whips a siam tan niang hatia he angai dan hi experiments and observations of different kinds of air ziak tu British polymath Joseph Priestley le French physicist Pierre Bartholon de Saint Lazare te chuan an thlopin an pompui ani hengai dan hi mitam takin an pom thei lova thil troi chuan lum hasiama lum om lo na apo wilo the whip si an hu fo thina chu chaba thil troi atanga methane gas chuak na zong hi a hal altu om lo chuan a maina al ngot theilo an ti bokani chu chu thil dik takani boxi modern science atrangan thilfia dan chuan heng mai eng hi phosphine diphosphane le methane boruak te chu oxygen en anin chopolo wanga ron al chuak ni nan ngaya chirdu bathil troi tang hian photon aron siam chuaka chu photon chu chirdu batanga ron siam bok phosphine le diphosphane te hi oxygen nen anin ton chi khan nol no kher ngai lovin al theini in an soi bokani sangha ko somriat kum khan Leicester University a British geologist Alan A. Mills chuan laboratory a ignis fatas ang deuh hi a siam chuak theya phosphine le natural gas a cho pola a hal khan mai al alo chuak ta a amairo chu a mai al siam chu arong chu a pophat lova a hring thunga a khu chuak teu boxi ni Alan A. Mills chuan trau meichher chi kan ti ang chu a siam chuak talo phot chu ni kumsang ni khan Alan A. Mills bokhian ngai dan thar gold flame saron siam chuak le ta gold flame chu hydrocarbons alcohols aldehyde oils aldehydes oils acids wax te engmoti takanin cho choroi lai hian ignition temperature thil alna khop temperature hi ignition temperature antia petrol ignition temperature chu anhiam lea alma a thingring alhlu na tur khop ignition temperature chu asang hle kan ei rong bol na ber lo ni ta gas kan ti mai hi LPG liquefied petroleum gas ania propane mo butane mo nia a caloric value to 46.1 mj kg ania kg ka thal hian lum heat energy 4.61 mj ati chuak thai ti na nia al safu ni ama long chon rim nei lova apu tu hria thai zung nan organosulfur compound ethyl mercaptan an chopolani
LPG hi a ignition temperature an niam hle a metal track ang spark pakhat lek boin ati al theini kan soitak ignition temperature aya niam sia dumde in enga chua alumemo asai motel mi alo hian eng po pheta ron ti chuak the niang a ron ti le ta ni bera Mills ngai dan hypothesis hi Italian chemist loigi le palo te chuan experiment na in a practical siam chu an han tum le ta a temperature humidity concentration te an han ti danglam chin chuan a khu le rim om lo chuan eng chu siam chuak thei le mai boka an mel ti chuak thei chu taw mai cher chi ignis fatas ti na chu ani lem le hleilowa sangkha zakwa somko pathum kum khan professor derle passenger chuan ngai dan dang dai tak an ron vor chuak le ta a leichung rila lungmun quartz silicon emo arsenik te tamna hmun atang hian electricity ron chuak anga leikhi le leithop lai tangin chu electricity chu boruak a tham velanga chu kol phe ang deuh hian aron da thina niang ati ve thungani ainga po chu lo ni se khovel thil natural phenomena then khathi chu science atanga shil fia thailo chi hi awm ve choka traw hi ramhuai ming ni om takani shim shima traw mai cher chi takhi chu ramhuai ani adin om bera chanchin train kan rama ramhuai chu a bo zauta a traw mai cher chi po mu tur awm to lo chu ni phota ramhuai bo aya poi mo zawk kan thinlunga om hun khwar ngetlat ramhuai chim om ber sual hi engti ka ange chanchin tra hian a bo ang le